Enhlana sezantsi babukeli lapho nesibele nikhona kuyona le video siza kuyini kanje manje sithanda kunibingelele wesisiphinde sinamukela kusona isikhathi sesiphinde sahlangana. Embukela sicela ukukhumbuza sibamba lapho channel ezolonke iBantu TV yona channel ehamba phambili ekuletheleni izindaba ehamba phambili neshisa lapha eNingizimu Afrika ikakhulukazi lezo ezithinta abantu abaxakeli lapha eNingizimu Afrika noma eSouth Africa. Kanti mawuthi ngomunye nawo umuntu onenkinga noma oxakekile odabeni oluthile noma esimini esithile kodwa ufisa ukuthi abantu balapha eNingizimu Afrika bakusize abangakwazi ukukusiza noma uthole imbono okubona cha kulula nje sithinte kuyona inombolo ekhona le video siyipostele kulamagama angezansi adlulayo uxhumane nathi bese ke ubika udaba lakho bese ke siphinde senze indlela yokuthi sidlulisele kubantu. Ungafike uhlale nathi mekuthi useduze noma ngapha endaweni eyakhele igoli noma ke mekuthi kude negoli akwazi ukuthi ufinyelele kuthina ngqo qathatha kulula nje siyakufonela. Namhlanje ke siphethe usisi lapho uthe wasithinta naye ngodaba oluthinta impilo yakhe kudaba lomhlupha kakhulu athe ufisa ukuthi adlulisele kubantu base South Africa ukuze mhlawumbe athole usizo. So wena ke kuze ivideo kasisi le noma inkulumo yakhe azoyithula ezohamba kakhulu ucindezela nje u-like button ukuze ivideo izohamba kakhulu noma ngabe wena awukwazi ukuthi umsize but ngokuthi ucindezele u-like ivideo ya promoteka ifinyelele endaweni eziningi hleze ithola umuntu ongakwazi ukuthi asithinte afisa ukuthi axhumane nosisi kuze usizi ezosizakala. Wena muthi nje akabe lona subscribe ucindezela usubscribe kuyona le video ibukele uhlale kanye nathi ube ingxenye yale channel. Into esiwenza nje manje ukuthi sifonele yena usisi lona sikhulume naye ke abike udaba lakhe sithule size ukuthi singakwazi ukuthi simsize kubabukeli beBantu TV 1. Yebo sanibona sisi sicela ukubingelela bese siphinde sikwamukela njengamanje usemoyeni lapha kwiBantu TV 1 sicela ukuthi ubingelele abalaleli noma ababukeli usho ukuthi ngabe ubani okubunendawo molweni thetha noNelson sithetha no Nelson kuphi nendawo isefisa Central eCape Town eDurbanville. Yebo sisi sajabula ukwazi bengicela siswami ukuthi izilakho olukhulule nje khona lizozwakala ngoba ukhuluma ngefoni lana ngifake loudspeaker. Yebo ngicela nje izwi lakho olukhululeke khona uzozwakala ukusheshsha. Kafushane siswami uthi nje qaphu kancane isihloko sokuthi kambe iyipi into eyenza ukuthi ushayele iBantu TV 1. Into abangela ngishayele lapha futhi ngicela uncedo. Andimuntu ongaphangeliyo. Omnye unyaka ngakhe apha ekukhuleni kwami xa zange ndiyihoye le nto le zange ngixelele nomama. Ndakhe ndathi ndilele xa ndivuka ezingubeni xa ndisethuka apha ecangwe entloko yam kukho isele. So into zam azindihambeli kakuhle nje andiyazi noba ingaba kukho into elayenzayo na kum. Uthi kwenzekalani siswami ngicela uphinde? Ndithi ndakhe ndathi ndilele mandivuka ekuseni ndibona isele lisecangwa apha ecangwe entloko yam. And naxa ndisecaweni ke ngoku xa ndiprofetha ngalo. Kuyazwakala siswami shuthi unenkinga yokuthi wathi ulele walala wathi uyaphaphama noma uyabheka ikutsheni zakho kuneselesele. Ukuthi Kwaqhubeka kwesebenzakalani siswami emva lokho kuyini evelayo? Ingxaki elisele ndithi ndilibona ndikomnye umzi wasefemelini. Xa ndisethuka ndithi ke mna nalisele athi lo makhulu malibulawe. Abazukulwana bakhe xa besigqiba kwabulibulala bathi bafuna ulitshisa zangafuni litshiswe. Umakhulu ubuphupha xa kwenzeka lento noma yenzeke ngenyani? Andeva ukuthi ubuphupha xa kwenzeka lonto or bekuyinyani yenzeka really? Andiphuphi ndiyalibona. Umakhulu athi isele lingashiswa xa ulubona ukuthi alibulawe athi umakhulu alingashiswa isele. Wathi malibulawe qha lingatshiswa. Yebo. So
leyo nto leyo yahamba yakubhekisaphi empilweni, ngabe yiziphi ezinye izinto eziqhubekayo mhlawumbe ngoba nezinto ezenza ukuthi ushayele abantu TV1 kube namuphi umthelela ngokubona kwakho lokho okwenzeka mhlawumbe okwalelo sele, yiziphi izinto ezinye eziqhubekayo? Into abangela ndifonela apha ndiba ngathi ndiyakhangela umsebenzi ndiwufumane, ndisebenze nje 2 months uvele uphele nje moye ndingayazi uba kwenze njani, phele kwenzeka ntoni. Nalapho ndithi ndizama nomntwana kunzima nje, akho ndizame ekhaya. Uzama ukuthola umntwana? Yeah. So uke yini mhlambe waya kubathandazi noma kubantu ababonayo kuba izinyanga, izangoma, abantu abaprofetayo kanjalo, mhlambe kwakhona ukukhulumekayo ngale ndaba? Ndakhe ndaya komnye utata onebhotile, wandinika ibhotile but zazindincedi. Ngithi mina ukhona yini umuntu oke washo ukuthi ubona kwakho iselesele leyo lokho kube namthelela empilweni yakho? Ukhona noke waveza indaba ukuthi iselesele li affect impilo yakho, lele selesele oke walibona? Ukhona omnye ubhuti wasecaweni yosindiso wandixelela ngayo. Waprofeta? Nomnye waseziwa. Nowasezoyoni wakuprofeta futhi? Ubhuti. Bathini xa beprofeta sisi? Lona waselantuzeni wasesindisweni uthe kunesele liphansi kwebhedi. Yawa. Ngatsho kanjalo. Wathi kunesele iphansi kwebhedi, kwenzakalani ngalo? Yini ayibona kahle ngokuthi kunesele? Isele lenzani empilweni yakho? Ngoba yilento engiyibuzayo mina, ngithi ngizama ukuyibuza ukuthi lenzani isele empilweni yakho? Zange ukuthi kwenzeka ntoni, zange aqhubeleke nogqibezela. Zange agqibezele. Lo wasezayoni yena uye wagqibezela? Bendithi nje unxakwani profeta kusecaweni, ndandithi ndifuna ukuphinda ndikhe ndive ke ngoku xa ngekho secaweni uba uzawuxelela uba lihamba kanjani le nto. Yeah. Ngokwakho ucinga kwalo lesele likela nomthelela empilweni yakho ukuthi izinto zakho ayigcine ngahambi kahle? Ndicinga njalo. Ucinga njalo? Njengoba ushayela kweBantu TV1, isiphi isifiso sakho? Mhlawumbe ufisa ukuthi uthole ukuthi laba abaprofetile, umprofeti lo wasosindisweni nalo umzayoni, kusho ukuthini lento ababesiprofeta, or wena ufisa kwenzikaleni sisi? Ngifisa ukuthi ngincedakale uba ndizokwazi ukuncedakala. Uncedakale ndlelani? Ngoba umuntu osibukele njengamanje khona umuntu uqale wathi umsebenzi awuphangeli, awunawo umsebenzi. Kube khona umuntu onaka indaba ukuthi uthe uye wabonisele umakhulu wathi alingashiswa isele alibulawe phela. So kuzoqhamuka umuntu ofisa ukuthi akusize ngomsebenzi, wena mhlambe kade ufuna ukusizwa ngenkinga ngoba yeselesele ukuthi liyenziwani angazi, ngoba angazi ukuthi kahle nami lisho ukuthini. So ingakho ngibuza ukuthi wena kambe yini ofisa ukuthi usizakale ngayo? Ufisa uncedelela kanjani sisi? Luphi uncedo oludingayo? Ngifisa ukuthi uba lingakhutshi uba liyakwazi ukukhupheka. Liqoshwe empilweni yakho? Wena ngongatholi kwakho umsebenzi nongatholi abantwana, ucinga ukuba leli sele lafa kwempilweni yakho kuba livale inqubekela phambili empilweni yakho? Andiphinda lephuta. Ngithi ngokwakho kalokhu wabona leli selesele, ucabanga ukuthi ilona mhlawumbe elivimba impilo yakho, lafa ukuthi livimbe ukuthi impilo yakho ingaqhubeki, kungakhona izinto ezilungayo kuwena? So kubantu abasibukele njengamanje, ufisa ukuthola umuntu okuyena ongakwazi ukuthi akumbule leli selesele alisuse empilweni yakho, ngoba kusho ukuthi ubelethisiwe lona, uthweswe lona. Bhuti. Mengikhumbula kahle sisiwami,
kade uqala ukungifonela angazi noma wenza ivoice note yini uthe maqeda khuphisile lesele waya kumuntu obonayo lo muntu obonayo wathweswa isilwana angazi noma wayikhuluma ngesilesele or sekwe unodaba oluhlukileni lento ngisho ngoba into oyikhulumile kumina nento engilindele ukuthi mhlawumbe njengoba sikhuluma nje uzongina kuyona kodwa ke ngicabanga ukuthi ngicela ukuthi usicacisele lapho siswami ukuthi umprofeti noma lo muntu obonayo okhuluma okade umvashele wayekhuluma ngasiphi isilwana Bhuti. Ingxaki le message ndayibhala emntwini ayingomXhosa la sisi ndandiyibhala kuye ngumSwati qha nguye wavele wabhala kube sayazi ingxaki yam ndandimxelela. So yena kazange acacise wawuthetha ngeselesele la uvele wathi isilwane. Hayi ngikuva kahle siswami. So ngicabanga ukuthi njengamanje abantu abasibukele izinyanga ziningi ke la ziningi kakhulu izinyanga la ihlale zisithinta zifisa ukusiza abantu abazivakashelayo la kuBantu TV1 engathi zisibukelile njengamanje kuphi sisikambe uthenga uhlala eCape Town angithi Okay. yebo abantu abafisa ukuthi bakuthole bazokuthola kanjani like ama contacts details singafaka ama numbers akho lapha kwi video lesenzayo hayi lokho sokwenza ngineshoyo ukuthi bakhona abantu abazokufonela abanye bazofisa nokuprofetela kangcono ukuthi ngabe kwenzakalani ngoba uthi awukazi ukuprofethwe ngokucacisele ukuthi kwenzakalani yebo hayi ukhona okunye mhlawumbe ungafisa ukuthi ukubike bekuyile ngxaki nje kuphela ufisa ukwedlulisela hayi ndiyabulela siswami ngicinga kuba abantu ababukeli beBantu TV1 bakuvile kahle bazophinde baphendule futhi nathi sokuthinta mangabe sebesithinta ngoba ngiyazi bazosithinta nawe bazokuthinta futhi Okay ngiyabonga. Ndiyabulela siswami ube nebusuku obuhle Inkosi kakhulu. kubonga mina Sure. ngicela uvele ngelapho sisi Okay. Zinjalo-ke ezanamhlanje babukeli beBantu TV1 besiphethe usisi ukhala ngokuthi wabona inkuzimalanga yexoxo lapha elele utheme ngabe ethi alishawe libulawe lishiswe ugogo wakhe wathi cha akavumi nokuthi iselesele lishiswe alibulawe nje bese liyalahlwa ukuthi ke lokho kokusho ukuthi uthi lingashiswa usisi lokho kusho ukuthi into esamdidile leyo abanye benuke abakwazi ukubona izinto noma baboniswayo njengabantu ababoniswayo nje ngoba bakhona abantu ababoniswayo la kule channel bangavela lapha ama comment section bacacisa ukuthi ngabe kusho ukuthini lokhu neselesele mhlawumbe lalisho ukuthini na thina nje mekuthi uzokwazi ukuthi usisi direct ungasithinta kuyona le nombolo edlulayo kulabagama lokho ehamba lana ufunda noma usithinte mekuthi nawe nolunye uda ofisa ukuthi udlulise ufuna usizo noma nje kunento ufuna ukuthi uyibhodle esifubeni kulungile awuhlale kanye nathi lapha kwiBantu TV1 sikhona ke lapha eGoli lapho sithola khona enkabeni nje edolobha uzosithola nasendaweni ezamalokishi ezakhele iGoli uzosithola na kanjani ke wena uzoba nenhlanhla ukuthi uzivakashele uhlale kanye nathi ngqo lapha kwiBantu TV1 siphinde hlane moya video amanye alandelayo.